Haleluya. Ngira ngo turumvikana ko muranyumva neza. Ko turumva. Reka tubanze dushime Imana. Dushimiye Imana kuko ituboranishije twebwe twese kuri uno munsi wa none, kuvuga ngo ari njyewe uvuga ijambo ry'Imana uno munsi. Shimiye Imana, Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Yego, amena. Ikindi cyongeyeho, shimiye Imana kuri uno munsi wa none ku bayobozi bayoboye n'ababyeyi bacu. Byamereye neza cyane kandi biranezeza. Aho nkabashimiye Imana ibahereza imigisha myinshi. Amena. Ahandi mbanje gutanga pole ku bantu bagize ibyago. Murabizi abantu bose ubu nyine bagize ibiriyo, hari abafite imirambo ikiri aho itarashingurwa. Hano twebwe turi n'ahandi hose ni henshi, sivuga ngo naha naha, ariko abantu bose bari aha kuri turi kumwe bazi ko bagize ibyago, n'abandi tutari kumwe bahaye pole ngo Imana ibahumurize kandi Imana ibakomeze. Amena. Ahandi nshimiye Imana ku bayobozi biyumviriye iri jambo ryo kuvuga ngo bagire nibature yo kuza duhuriramo. Ibi bintu biratunezeza cyane kandi bikadutera imbaraga muri twebwe, bikatwibutsa amateka y'iri haruguru iwacu twari dusanzwemo, bikatwibutsa ibiterane twahoragamo, amasengesho twahoragamo. Yego. Bikatunezeza iyo mbaye numva abamama he baririmba basenga, numva binkumbuje cyane. Namwe Imana ibahereza umugisha mwebwe abiyumviriye iki gitekerezo. Yego, ni ukuri. Kuri ubwo rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri uno munsi wa none Imana yanshizemo. Habaye ku minsi 16 ya kuno kwezi kwa 9, ntaye nsoma ijambo ry'Imana. Nari nicaye hano ku meza ntaye nsoma, ndarisoma numva riranejeje cyane. Numva umutima urambwiye ngo ngire ijambo uganira. Umutima urambwiye ndavuga ndetse ndariganirira abandi, ni ntaho mpanje kuvuga ijambo. Umutima uraguma urampata cyane aho ngaho. Ndasenga Imana, maze gusenga Imana ngo buce ku minsi 17, umuyobozi wa nibature aranyandikira arambwira ngo witegure ku minsi 3 uzaganira ijambo ry'Imana ari uno munsi wa none. Imana ishimwe. Haleluya. 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 ngo mbyumve, numva muri njyewe hakubisemo nk'ikintu cy'ibyishimo. Ndavuga ntuku nguku iyi ni Imana yari haye bitegura, yari izi kuko uno munsi wa none biba. Yego. Bwana asifiwe sana. Amen. Amena. Ijambo tuganira namwe murarimenyereye kurisoma cyane. Bagerageza kujya kugitabamo, baza kuvuga ngo ni iry'abagore, ariko nta mugore wanditse Bibiliya. Bibiliya yanditswe n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amena. Turebe hano mu gitabo cyo muri Matayo 5 no ku 13 kugeza ku 16. Yego. Haravuga ngo umuntu w'isi, mbese umuntu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Tugende hepfo ku 14. Muri umuco w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi tubasha kwigisha. Ku 15, ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize itonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Tugenda ku 16. Aba ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza
bahereko bahimbaza so wo mu ijuru. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Umuco intego iteme ijambo ryacu tuvuga iravuga ngo umureke umuco w'Imana umurike muri mwebwe. Se cyabuza umureke umuco w'Imana umurike muri twe. Iki kiganiro dusomye hano ni ikiganiro Yesu yakoreye ku musozi. Abantu benshi bari bamukurikiye bavuye mu midugudu itandukanye. Yego. Aricara abigishwa be baramwegera, aterura aya magambo yo muri iki gitabo cyo muri Matayo kuri 5, ababwira ibyo abahiriwe abari bo. Yego. Bitandukanye n'ibyo abisi bakunze kwita amahirwe. Ubutunzi, kubyara, abana benshi, icyubahiro n'ibindi nibyo bita amahirwe. Arakomeza izi nyigisho ze, intego yazo kwari ugutegura abagize ubwami bwe uko bagomba kumera. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Ageze kuri iyi mirongo ku 13, niho twasomye aravuga ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka waryoshwa n'iki? Nta kintu uba ukimaze habe na kimwe keretse kujugunywa hasi abantu bakawukandagira. Yego. Yego. Imana tubabarire cyane. Umunyu ni mwiza. Yego. Ni mwiza cyane. Ariko mbere haruguru tugusubiye nko haruguru bukeya abo b'amahirwe yashatse kwerekana ihirwe. Hano kuri 5 no kuri 3 yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yari yabarebye abona muri bo bahaje nk'abantu basa n'abakeneye kugira ngo bahabwe nk'ibintu nk'ibyo bakeneye guhabwa. Bari nk'abakene bashonje. Ariko kuko yahoze areba mu mitima yabo ibyifuzo byabo bafite, arababwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yego. Bakeneye ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Amen. Yigeze hepfo naho niho arababwira ngo hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Kuvuga ngo abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi, mu yandi magambo ni ukwicisha bugufi bakagandukira Imana. Yego. Kuko nibicisha bugufi nibo bazahabwa isi. Iyo jambo urireba muri Zaburi 37 no ku 9 haravuga ngo kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka nibo bazahabwa igihugu. Yego. Imana idufashe cyane. Amen. Wigira hepfo kuri 37 no ku 11 no haravuga ngo ariko abagwa neza bazaragwa igihugu. Yego. Kandi ngo bazishimira amahoro menshi. Abagwa neza bubashe bakubaha Imana bakitonda, abo ngo bazaharagwa igihugu kandi ngo bazishimira amahoro menshi kuko bubashe. Yego. Nanone ntiyarekera aho n'abandi b'amahirwe bazavuga aravuga kandi ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Abakiranura twavuga ngo ni gute? N'abantu basanga abandi bantu, harimo abantu baho bari babushenyije n'abandi, hakabaho n'abandi baza bakaguma bagateranya nabo bakaguma bakongera. Ariko aravuga ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Ivuga ngo abubaka amahoro uko bashobozwe kose, basanze abandi
babushanyije badahe bahuza ariko bakabegera bakabahuza niko kubaka niko kuzana kubahesha amahoro mu mitima yabo. Mu gitabo cy'Abaroma ku 12 no ku 18 haravuga ngo nimba bishoboka murwanye uruhande mubane n'abantu kandi ngo mubane n'abantu bose amahoro. Yego nokuri. Kandi ngo iyo bageze bakoze ibyo ngibyo gutungo baba berekanye ibiranga ko mu ijuru ngo bigatuma bitwa abana b'Imana. Amen. Babandi bakiranga basanga abandi babushanyije badahujije bakabegeranya bakabahuza. Abo ngabo ngo baba berekanye data wo mu ijuru bigatuma bitwa abana b'Imana. Yego. Nahaga rero twasomye hano hepfo kuri iyi mirongo yakomeje nibwo bavuze ngo muri umuntu wese mbese umuntu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ngo ntacu bikimaze nkeretse kujugunywa ugatabwa hanze. Urebye hano umuntu ugira akamaro cyane. Umuntu uzugenza kuryoshya ibintu birura. Yego. Wawushiramo bikaryoha. Umuntu uwomora igikomere kera imiti itaraza cyane umuntu badagashira umuntu ko mu gikomere ikuma kigakira. Yego. Kandi umuntu ni mwiza ku mubiri. Hano muri Mariko naho ku 9 no kuri 50 yavuze hejuru y'uyu muntu aravuga ngo umuntu ni mwiza. Ariko ngo umuntu iyo ukayutse ngo mwawuryohesha iki? Aravuga ngo mwebwe ubwanyu muharebe mwebwe ubwanyu mugire umuntu mu mitima yanyu. Amen. Amen. Ngo kandi mubana amahoro. Yego. Imana ishimwe cyane. Ahimbazwe Yesu. Mwebwe ubwanyu mugire umuntu kugira ngo mubane n'abantu bose amahoro. Yego. Umuntu ni mwiza cyane. Icyo ni ikimenyetso cy'umwihariko cy'umwigishwa wa Yesu. Cyo kuba umwigishwa wa Yesu, kuba umukristo nyawe. Yego. Amakimbirane azashira. Amahoro akaganza mu mitima. Cyo cyatumye twita aravuga ngo namwe muri umuntu w'isi. Kuko yaritegereje abona isi irarura, isi irabishe, ntabwo ari isi ngiyi y'ubutaka. Yahoze areba ari abantu bayirimo akabona ibikorwa byabo bahaye bakora birarura, akabona birabishe. Yego. Abona biryoheye abantu birabaruriye. Amagambo bavuga babwira abandi arakomeretsa, arasenya. Yego. Nta mahoro yarimo, ntiyubaka. Aravuga ngo mwebwe mu bumuntu w'abari mu isi. Yego. Ibikorwa byanyu mukora byose bibe umuntu ngo mu mutima, ngo mugire umuntu mu mutima. Cyatuma avuga ngo mu mutima nuko amagambo yose umuntu azabwira uwundi azaturuka mu mutima. Yego. Kuba wabitekereje mu mutima ukabona gusohora ijambo ukavuga. Icyo gituma yavuze ngo mugire umuntu mu mitima yanyu kugira ngo mubane n'abantu bose amahoro. Yego. Muri twebwe abari aha ngaha tusenga twese muri iki gitaramo, icyo nari nshatse kubabwira ni ukugira ngo buri muntu wese arebe mu mutima wiwe nimba afite umuntu. Bivuga ngo amagambo ava mu mutima wawe nimba adazakomeretsa abandi. Yego. Nimba azanezeza abandi akubaka, ni amahirwe menshi cyane.
Amen. kandi wirebe nimba akuva mu mutima, nimba ataza asenya. Uhindukire rero no yavuze ngo mugire umuntu mu mutima wawe. Amen. Kugira ngo mubane amahoro. Imana ishimwe cyane. Amen. Amahoro arabuze kuri iyi si. Umuntu warashize kuri iyi si, nta muntu ukiri ku bantu. Kubera ibikorwa abantu bahaye bakora bibi bitameze neza. Yego. Ariko kuba twebwe twarabwiwe turavuga ngo muwo muntu w'abari ku isi. Mureke tuba umuntu. Kandi kuba umuntu ni ibikorwa byiza, tukagira ibikorwa byiza biva mu mutima wacu. Amagambo atuvamo azaba ari amagambo yo kubaka. Yego. Amagambo yo kuzana amahoro mu bantu. Imana ishimwe cyane. Amen. Arakomeza kuri izi nyigisho. Nanone kuri uyu murongo arasubira abita umuco w'isi. Aravuga ngo muri umuco w'isi wo kumurikira abari mu mwijima. Yego. Umuco yuje umwijima urahunga. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Ituma twita umuco w'abari ku isi umuco w'isi. Abakristo bageze mu mwijima, umwijima uzubahunga. Yego. Aravuga ngo natwe ariko tumera twebwe abakristo. Urugero mbahereza. Kabashakanye badakijijwe bombi. Ukijijwe amurikire mugenzi wiwe. Imirimo y'umuntu cyangwa se imibereho ye ibi yo kumurika. Yego. Kugeza ubwizana n'abandi mu mucyo. Bakamenya Kristo. Bakava mu mwijima. Yego. Rero twebwe abakristo ni twebwe tugomba kuba umuco w'abari ku isi. Abari mu mwijima tukabamurikira. Yego. Imana ishimwe cyane. Himbazwe Yesu. Hari aho umuririmbyi yaririmbye. Aravuga ngo jana umuco muri Afurika. Ngo genda uyimare mu mwijima. Ngo ugire abantu barimo. Yego. Ngo yuko Yesu akiza. Amen. Amen. Ngo ko yakijije. Yego. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Ngo niwe mwami. Niwe mwami. Ngo niwe mana. Wigikiza. Yego. Ngo twebwe abanyabyaha. Cyane n'ukuri. Niyo mpamvu yatumye ngo mube umuco w'abari ku isi mwebwe abakristo. N'abandi bagomba kumara umwijima. Umwijima ubu ngubu umaze gukwira isi. Ariko twebwe abakijijwe nimureke tumurike. Imana ishimwe. Tumurikire iyi si. Yego. Kugira ngo umwijima uyihunge. Tureke kujanwa n'iby'iki gihe. Tureke guhindurwa n'irari ririho ubu ngubu. Ahubwo twebwe duhindure abari mu mwijima bagaruke baze ku muco. Yego. Ku yindi verse ya kabiri naho ndagira ngo izivuga ngo mbese muri Afurika hose ngo ko harimo umwijima mwinshi. None kugira ngo ushiremo ngo Yesu aragutumye. Yego. Kuvuga ubutumwa. Amen. None wiceceka. Wiceceka. Amen. Amen. Ujyana umuco muri Afurika. Ngo babone umuco. Asante. Haleluya. Hallelujah. 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 Abandi bagomba kumurikira iyi si. Ni twebwe abakristo. Urebye ahangaha muri iki gitabo cya Yohana arongera aravuga kandi ngo muri umudugudu w'isi. Yego.
ngo wubatswe ku mpinga y'umusozi ngo urebwa n'abantu bose ngo bahageze ngo nawe mukristo ngo bakureba nibakureba bakubonemo kristo. Yego. Aha ni muri iri jambo ni muri Matayo, ntabwo ari muri Yohana. Hava mu mudugudu. Yego. Ngo wubatswe ku mpinga y'umusozi ngo urebwa n'abantu bose bahageze. Yego. Nawe mukristo bakubonemo kristo. Aya magambo Yesu yayavuze yumvaga ko abayoboke be bazakomeza uwo murimo Yego. wo kumurikira iyi si. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Hano muri Yohana ku 8 no ku 12 yavuze, aravuga ngo ni njyewe muco w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima ukundi. Yego. Ahubwo azaba afite umuco w'ubugingo. Yesu ubwe yasohoye umurimo wo kuba umugaragu w'umwami, ahinduka kuba umuco w'abanyamahanga. Yego. Iri jambo uzurireba muri Isaya, katube nk'abarireba mwumva ukuntu rivuga naryo. Isaya 44 no kuri 6 haravuga ngo njyewe Uwiteka no guhamagariye ukiranuka, ngo nzagufata ukuboko nzakurinda, ngo nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umuco uvira amahanga. Imana ishimwe cyane. Nta bandi bagomba kukwerekana umuco muri mu mahanga mu isi, ni twebwe abakirisitu. Yego. Ni twebwe twatoranijwe kuvuga ngo tuvuge ubutumwa mu banyamahanga, tukangura abantu bamaze gutwarwa n'irari riri iki gihe, tukabahindura bakaja mu muco. Imana ishimwe cyane. Ahimbazwe Yesu. Tugomba kugaragaza umuco hano ku isi. Nta bandi bagomba kwerekana umuco, ni twebwe ubwacu abakijijwe. Imana ishimwe cyane. Ahimbazwe Yesu. Ageze kandi hano hepfo ku 15 niho yavuze ngo ntaho kongeza, ngo itabaza ngo aritwikirize intonga, ngo rimuri ntabwo ryamurikira abantu bari mu nzu. Ariko yaravuze ngo waritereka mu gitereko cyaryo kugira ngo rimurikire abari mu nzu, umuco ubu umurike. Itabaza rero ni twebwe umukristo, ni itabaza rimurika. Yego. Rikamurikira abari mu mwijima. Abantu baza bakureba bakabona itara ririko riraka, Imana ishimwe. rikabamurikira. Kuri ubwo rero abakristo tugomba kuba umuco. Yego. Tukabitabaza rimurika mu mwijima. Itara naritekerejeho amagambo menshi cyane. Natekereje kuri ba bakobwa 10 bajaga gusanganira umwami. Bose baragenda biteguye ngo bagiye gusanganira umukwe, bashita barahunikira barasinzira. Yego. Ariko hageze umwanya mu gicuku haba urusaku bati nimubyuke mujye gusanganira umwami araje. Barahaguruka bose baboneza amatabaza yabo, ariko bamwe 5 basanga amatabaza yabo ntabwo yaka. Naho biyicariye gutyo gusa. Yego. Abandi barahaguruka bagiye gusangana nuko abaho, barababwira bati yemwe nimuduhereze ku mavuta kuko yacataka. Ijambo babasubya muri Matayo 25 no ku 9 barababwira ngo oya ntiyadukwira.
Yego. iri jambo ryanyeretse kuko kwizera k'umuntu kwizera kwanje ntabwo uzagusangira na madame wanje. Umuntu ni ku giti ciwe wenyine. Yego, yego. ndasantekereza ukuntu twazaga tujya gutaramira iya ruguru tukava nko ku kabara tukagenda mu Kamumba ari nijoro twahaguka turi abantu 20 tukasa amatara 2 gusa akatumurikira akadushitsi iyo duhaye tugenda. Yego no. ariko ntekereza kuvuga ngo amatara 5 asigaye yananiwe kumurikira abantu 10 ngo 2 bazagendera ku itara rimwe. niho naboneye kuko kwizera k'umuntu wenyine gusa niko kuzamugeza imbere y'Imana. Yego, yego no. rero bavandimwe bene data, umenye ngo itara ryawe nimba ari zimwe ni ku bwawe, ariko icyo mbabwira uwatse itara ryawe tugomba kuba kwatsa itara rigahora ryaka buri gihe amanywa n'igitondo ukazuguma gushyiramo amavuta ntagabanuke. bivuga ngo ni ugusaba imbaraga z'Imana zikaguma zikakongereramo. Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. tugomba kuba umuco w'abari ku isi kugira ngo ab'isi baturebe, kugira ngo ab'isi baze babone umuco. ageze hano ku 16 naho rero twasomye katumwumva ukuntu havuga rero. Yego. haravuga ngo abe ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wo mw'ijuru. Haleluya, haleluya. ibyo ni ibikorwa byose muba muhaye mukora byiza. kuri bijya nababwiye ngo tugomba kuba umunyu w'isi, abantu bakaza batureberaho. amagambo dufitaga akubaka amahoro mu mitima y'abantu. Yego. umuco dufite ukamurikira abari mu mwijima bakabona. tukaba umudugudu uhagaze ubonwa n'abantu bose. Yego, yego. utazunyeganyega. ntabwo n'umunsi n'umwe ushobora kugira ngo wihishe. uko ngo niko abakristo tugomba kuza guhagarara tukaboneka. nitugera ahantu tugasanga abantu bari mu byaha bakora ibyaha, tubabwire ngo nimuze muje kuri Yesu, hariho umuntu ubamara iyo nyota yabateye yo gukora ibyo ngibyo. bahaguruke bagusanga. Yego. abakubona bose aho uhagaze babona uri umudugudu uboneka utaza wihisha. Imana ishimwe. niwatsa itara ryawe nugera ahantu mu bantu bananiwe naho bari mu kabari k'inzoga abantu banywa inzoga itara ryawe rugume ryake. niba kubona bagukurikire. Haleluya. uramenye ntukagera ahantu bakora ibyawe. abenshi bazagenda bamara gushika izitara bakarizimya uko bakaba barananiwe bakihisha. ariko rero abakristo mureke twatsa itara ryacu rigume rimurikira abari mu mwijima. badukurikire bamenye kuko twebwe dufite aho twamenye. Yego. hano Pawulo yandikiye Abakorinto ba 2 arabandikira azabingingira kuba urwandiko rusomwa n'abantu bose. Abakorinto ba 2:3 no kuri 2. azabingingira kuba urwandiko rusomwa n'abantu bose. kandi urwo rwandiko ngo ruba rurimo imvugo y'uwarwanditse. Yego. turi urwandiko rwa Kristo hano ku isi, kubemera no kubatemera. ukubonye akubonemo Yesu Kristo. Yego. Haleluya. Haleluya, haleluya. uru urwandiko rwa Kristo hano ku isi. ugomba gusa n'uwarwanditse. nuturuka hariya uhaye ugenda abakubona bagusomamo bakubonemo Kristo. Yego. nibaturuka imbere bahe bakureba bakubonemo Kristo. Imana ishimwe. abaturuka inyuma bahe basoma basomamo umukristo.
mbese urumva ko uru rwandiko rusomamo amagambo ameze gute? Yego ni ukuri. aho igenda none urwandiko bagusomamo ntihoba harimo amagambo yo guteranya, yo gusenya, yo gusambura. Yego. Umutima wawe ni ugucira urubanza, ni ukubwira uhindukira umenye ngo se abo duturanye hano muri uyu mudugudu, mu itorero nsengeramo, abo duturanye, abo twiga, abo dukorana mu murimo umwe, bari mu kunsomamo urwandiko rumeze gute? Haleluya. Haleluya. Mureke kuba urwandiko rwa Kristo hano ku isi. Abantu bose nibazoza batubona, baze batubonamo Kristo. Yego. Sifa kwa Mungu. Amena. Amagambo yacu tuhaye tuvuga hano ku isi, abisi bari mu kutugenda iruhande bagenda batureba bati abantu bo bazavuga ngo ni abakristo. Uramenya amagambo uzoza uvuga yawe azaba amagambo yo kubaka, azaba amagambo arimo umuco, yo kukiza abari mu mwijima baze badukurikire. Yego. Sifa kwa Mungu. Amena. Amena. Twebwe turaba umuco. Nanone hano yandikiye Timoteyo wa mbere 4:12. Yamwandikiye amwingingira kuba icyitegererezo cy'abizera. Yego. Ku byo ngo avuga no ku ngeso ze, no ku rukundo akunda bagenzi be. Natwe Yesu arashaka ko tuba icyitegererezo muri byose, aho dutuye n'aho tugenda hose. Yego. Ese turaba icyitegererezo kimeze gute? Mureke tugende nk'abakirisitu. Yego ni ukuri. Tugende nk'abakijijwe. Bitandukanye n'ab'iki gihe muri ibi bihe tugezemo. Ahubwo tubereke ingeso nziza twebwe abamaze kumenya Imana, kugira ngo umunsi Yesu azagaruka. Haleluya. Amena. Azaduhamagara avuga ati nimuze mwebwe abakiranutse muri byose. Yego. Bavandimwe bene data, ndi mu kureba intambara ziriho ubu ngubu mu bantu, mu ngo. Ababyeyi ntibacumvikana n'abana babo, abagabo ntibumvikana n'abadamu. Ibyo byose biriko biraterwa kuko umuntu wamaze kuva mu mitima yabo ntaho bagifite. Nimushaka umuntu, mugira umuntu mu mitima kugira ngo uryohere abantu. Amagambo muzoza muvugana nimba ari mu nzu, aryohera umwe uko abwira uwundi amuryohere. Yego. Uvuga ngo ibikorwa uhaye ukora bimerera uwundi neza, kugira ngo amahoro yiganze mu mitima yacu. Haleluya. Amen. Asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Mureke mumenye, ntimuramenye, ntimukangwe n'ibihe tugezemo ngo bibahindure. Ahubwo mureke twebwe duhindura ibihari, twebwe tubihindura. Haleluya. Amen. Duhindura ibihe biri ubu ngubu, ibihe bisubiza abantu inyuma. Mureke tureke kuguma kwinjira mu bihe bidakwiriye. Umupasiteri umwe yaratwigishije hano w'umuzungu hano, aratubwira ati mwebwe hano niho havuye injiriro riri iwanyu. Ati none ubu ngubu amatorero yarakizwe hano. Ati none uko Imana icyatumye ibazana hano, ati ni ukugira ngo muhindure abantu bariya bamaze gusubira inyuma, ari mwebwe namwe mubabyutse mubakangure. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Tuzanje bavandimwe tusangiye hano kuri uyu murongo. Naribagije ndavuga ngo ese aya majoro turi mu kurara haba mama n'abapapa, abantu bakabyuka mu rukerera, bari mu bitotsi bimeze neza, abandi bakicara bakageza saa sita batararyama, ariko kabisa bafite icyo bakurikiye barabizi. Ese niboza kuba nk'aba bakobwa 10 bamwe babiteguye abandi ntibitegura. Iyo mpamvu yatumye iri jambo riza mu mabwire ngo mureke umuco wanyu umurikira bari mu mwijima. Imana ishimwe.
kandi muhagarare mu mudugudu mu bintu byose aho mugera hose muboneke mukiranutse muri abakirisitu kandi itarajyanye urugume ryacu gusa ibihe byose. Asante sana. Amen. Abakirisitu hariya bazoza babarangiza bavuge ngo bariya ni abakirisitu. Umuhano utuyemo nuzoza ukureba bavuge batuye ni umukirisitu. Yego. Bati ibikorwa byiwe ni byiza cyane. Muramenye bavandimwe turi mu kurara dusenga. Ntiyakagira ijambo rizakuvugaho ngo bavuge ngo uriya ngo ni kuriya gusa. Ntiyakazagira ijambo bazamvugaho njyewe ngo uriya ni kuriya akoze ngo ni ukupfa kugenda gusa. Ibyo ntibikabe, mureke tumurike tube umucyo wari ku isi. Yego. Ndatekera ndabona ku mwanya wagiye kandi uno munsi ni ku cyumweru ariko ndabifurije mbabwira ngo mube urwandiko rusomwa n'abantu bose baza barasomamo babone ari Kristo. Yego. Amagambo yawe havuga yose amerera abantu neza. Manishimwe. Aho ukandagira hose babona uri umudugudu utanyeganyese. Yego nukuri. Nibabona aho uciye hose babona ntusubiye inyuma. Manishimwe. Itara ryawe ufite rihaye ryaka aho ugera hose mu mwijima babona ririko riraka. Manihimbazwe. kugira ngo twubake amahoro ku bari muri iyi si kugira ngo tubaheze umuco baturebereho. Yego. Kuri ubwo rero bavandimwe icyo mbifuriza ni ugukiranuka mu bintu byose. Manihimbazwe cyane. hariho akandi kantu kamwe gatoya nako ngomba kubona kandi nako tugomba gukiranukamo. Yego. utarenze umurundi uyu murongo bakinguye uku ni irindi torero bashinze. Yego. ni ukuvuga ngo abera b'Imana tuza tuhateranire tuhavugire ijambo ry'Imana tuhasengere baharirimbire. Abayobozi bacu bakandika bakavuga bati nta kindi kintu kigomba kujya kuri uyu murongo ukwiye gusa inyigisho z'ahangaha n'indirimbo n'amasengesho. Ariko byapfa kurangira abantu bakandika bagashyiramo ibindi bintu. Mukiranuke muri byose. Yego. Mureke tugire isuku kuri uyu murongo. Iri ni itorero twahawe. Manishimwe. Ejo bundi nagiye gushaka gahunda irimo ndaheburana ndakubaza umuyobozi arasarayinyohereza kubera amagambo arimo ngenda ndeba byinshi bigiye byandikwamo. Mureke twumvira n'abayobozi nabo batuyobora. Yego. Biravuga ngo ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. Ukumviye ubuyobozi n'Imana ntubuyumviye. Kuri ubwo rero mureke dukiranuke mu bintu byose. Imana ituganze kuri iryo jambo. Yego. Ribe mu mitima yanyu kandi muryumve cyane. Yego. Nubwo narivuze bukeya ariko hasigaye mwebwe muryumve cyane. Amen. Murakoze kubw'izina rya Yesu. Amen.